Ki khubor pasngat tena baman kesni Western News. Sedang pausai ka jingya syun ka parti UDP United Democratic Party bat ka parti NPP National People Party. Kani ka pausai hapapai sepang ha KSADC. Hang ni baro sikata kelaya trailang hapdeng ka jingya lamjong ka UDP kabadon supongut ki MDC. Henry kabakendet kalong ba menta kasni ka parti NPP kalapan kelam no iya kene ka sorkar lengba ka jing yo mensem ka jing ya trailang no abat ka kongres kabadon henriungut ki MDC kane ka pausai ba ka jing syun lane ka jing bom ya skotenat trikam ka UDP bat ka NPP kalapau tingkre bat kelas dang pau pat ya ka jingnya trailang ka parti kongres bat ka parti NPP kani kadai syapang ka KSADC stang prabnai lami ka election ka batmai henry penkelemno ya ka isi jong ka KSADC kani ka bapen pausai ya ka jing bom sno tanat syu ka jingnya trikam ka parti NPP bat ka UDP henry kelas sedang pau baka jingnya don ketilan ke jingnya skautenan bannya trekam empat ka parti kongres empat ka NPP kani ka pausai lengba kani ka jingjia ha KSADC ka ka bainong jong ka jingnya tan telai lane ka jingnya penkelem isi amdon keno ka jing saiso haba perkat was tang kapor ka ba blengkot henrekan simkai ya kapor bannya penbek ya ka isi betmai bat pan penskam bam semai ia ka isi ke bat mai Ublay sibon ublay ang kerkuit